Klang meranjak tu si pogo pak luk kedek dua ilan pak berusaha truk ilan ma berusaha. Kerap thun mi ma Yesu nao ke Yerusalem pu ni ke idea bihader kelaigan. Lak Yesu mau puluh tua thun dinyo nao ke Yerusalem tu seklai pen. Leh ruik kelai nan dinyo vit bi Yesu de lok duk di Yerusalem. Mi ma nyu amo thau u diga min Yesu vit bit hong phung gặp nyu tuệ lan. Sanan leh sahrui bat ke dinyo doah lam phung gặp yue lek nan phung dinyo kral amo mau buh Yesu u dinyo la vit ke Yerusalem chang doah ge leh lau rui diga buh yeh nyu lam sang idea dugu dikrah phung khoa pom to nyu mu diga ijai lek nan yemuh diga ijai ji chang duk mu be kangar klai nyu thau min lek nan klai nyu la vit laj to dah buh Yesu dinyo be kangar lek nan mi nyu laj dam ya ngak i ngak sanan ke mai lek lang nek ma i lek nan kau tui doah i hong klai ngut ning sanak Yesu vit laj ya ngak di i tui doah kau di i amo thau he kau mau bra ti sang ma kau bek dah dinyu amo thau sang u ya klai Yesu mrau laj leh tinan Yesu lai nao hong mi ma nyu vit ke Nazaret lek nan gud asap ke mi ma nyu hajan mi nyu ya peh ji klai nan lam ai tia